se me na me ya na ebia o matumba timpese nkofo to a o se me so guru do sisi ya ja 3 cedi ya 5 cedis so da hen ya kwe baby aye kwe de me po da ya na misuru e tele bia na to na me wira ho me to na me wira ho se nti baye 50 years away enemy then be sigana wonu sa babrum akodu baby na ya wi nipa again the bamo be wi nipa e kwam me wamba same na e kwam de na ye fa ba ko ye aduane ye che ho kora na ye wi a we gibe wi a na ye nso mbongo so se amu che bo ma na mu a ade ense ye no e na ye okay me da me dem am ti so bi na obi na ase na na sa na ho ani me pega curtains na abrante bi oh kwai ase me ba toilet na man say awa he o fie wa ase me fie wa ase wona ha na wo ba toilet aya wo ba ha ase an sa na me see yo edi ba na wo twemi no mesin fon kwa ye adwuma mfa ma me o ma woro mo ntare asan da ba ako o mo ye adwuma na boy ba ako fa the same boy na wa yi bra ba ako na tare na odin say wuro kotokuo no mu no kura no twa sa san wo ye koronfo chese me hu na owo me lai se o ba be jane na chese bibi pattern no onya aduane ni na wo kire no nti ase se obokoro no na sanka sabi anye kura ya mutwaye e wo ye man mo kakra wan be kwa bokoro no oti trotrum na wan ye very careful na watch papa bonsa na on fon san shaka mu na on to gate na kan be tu na o mo to say news be koso e Ghana memu ha say eya wote chocho mu passenger car me pa cho mesro pa ye se wo kita phone na eya wo ye obi a wo tight na chocho na wo miemia phone na pa cho say no tena mu a pa cho fa show bag mu oboy ye fra wo kra na emfa uti a na afa fise motofo no ayo wanjun say no chocho mu no o mbe wi ade o kita phone na omo de omo nsa hwem na o ma hwem phone no e de afuru nsem mo mbe gimi no na okọ titiriw ene kaso akwantempo ne so akakra ama wadru toll booth no chese wo pa broadcasting kakra traffic eta eche wo hopa especially when I was etan so eton ade e wo hono mo so ebi ha waka ho ntimpacho eya na amahwe mo ho yie na manfa report bi ambre nse obi ahwe mo phone nti ya na onse e ma papa ye ntwaso e se phone so no boy ade ne boy ese omo no mo ton phone no kra so mo nsu ama ye na use phone no boy ade me ba se ho phone de ba e ma na me use a me nsesa me sesa na obi kwaje a me dem se go miti me ho ba yira me papa o de yam ya eno a o ka se ma de so bi e ne ho na o ka fa kasie obi phone wa mu ade bi a watwade asam kora no o hu na ya ni bo kra ya di o nya so baba kora no kora na o kwa dokoro no ai ntu bo ma se waje afiro wo se enti ye ka se o ma ne mu ayet mpelifo nhwe na wanya hu bi papa ma me so wa no na yenko ye correspondent adepa part na one Ghana fo binumo so kasa yenko ne ekotie Ghana fo binumo anu yenso embracia yo akosia masomu ewo anya taxi station yenko na yenkotie Ghana fo adwenche ni bi a efa fuel no embra sisia ya ne wo pi wa e ba o one district one factory e ba no one village one dam e ba no 1 million each consequence every year. Ebano. See, you share a city of Ghana. Ebano. Then I Ghana will be toy. You see a company by war. Dana Meniano. I mean, like A level, a level. But then you walk. Which one we are going to face? A level and G level. The way they can grab you can move stress A level, E level. They're all well there. You try to. I don't know. You told them they can near Pitaka music. The way you crowd. This is only phone. Who phone crowd here? A level the bet you. Who phone crowd? A level bet you. E level bet you. This is only phone. I feel the card is why you card is municipal. Okay, I just say I do 1.5, 2.5 into the brain. Propaganda and quite of here. I say, oh, in but can to see I call say a power back boot 1.5, 2.5 and they better the card. They say I'm not deadly and say
end of March no ya you enti ni omu nya aka no me de no mo ya ni asem de bre wo Ghana ya say yete mba interview go mo interview ko for no na mo ko travel na yen tissue ya unso ya so we me anya taxi chama the class we go share you go meeting was so to so mo so mbe palace stamp and so police force so much omo jare fra say do work officer so that ja so say na money na na into dem say mo fa to mbe for ni na say na ko so Ghana enye men dey fuel prices dey go anymore obia to say fuel prices do na we so give to say loading ko Atlas e gi 3 cedi e be gi 4 cedi and now 35 because say fuel prices stay all the time we will say maybe you are 1 month but every week fuel prices go it e gi 25 say almost 35 I said, for President, yes, Canada, Vetom ready. Who you crowd him? Who to me track him? A bunch of prices on the taxes be out to so. Yes, so you taxes. It's not price car and prices went to me stay. On chairs are a bonfire. Yes, Munka chere aban mo amutu bi ko aban mo kasa munka sa na yesu e bin kaye na yesu e bia mo ba na ye kasa no se ye kasa mo ye ho adwuma ni se wo yin TV na asam ni ye ho hwi ye house papa pa so trabai na how edika pa first me ma GPAT for obi ko for petrol fe bo tira o se ne bo odi ndu atum ye timi to petrol be 2-3 weeks na ye de nto lo fem ye nya nipa omuta Ghana ya de mo obia ni Ghana ya de enti wo akofo petrol ni se ne bo adi nti watum dia ebedu ha ti se yenso ya to ya de mu ye nka nye politics aban mfanse ndisi aban so no ya to petrol mu na ye nya manfo a sorry gigi demonstration ne atolo fem we de anka nye demonstration nti atum na mo to mo ani enso ya de yentum ya to so mienu akoma ye nya oruma ya sre no petrol no cost too much admefo penso montum pena muntumui obi fa kana o charge no a ontimi ntua na kwa ebo atibidin yesramu ba bia on be fa boa ma petrol atimi agina man no onyina man na mom bocha mo che bebrebe ya che dora ya lock no ya ye ne se ebe wi aje $50 kwa ya nten asem bio e se dollar do almost 8 something na say entrobi abam ora say yesra da bia etisika so nanso ya ho kire afiri e better skatu wi ho je no kra aye west e wo mu se wi ase de ampa obi anu se wi ase de akon eti si amamfo man so nyina obi biara ni se wi ase de but mo jide so betima e hu bibia mara yi ba se pese min kumunya bi kata ase hye bi ase azan ya ma bi ya de akom yesra ban GPAT for the empanim for fi da me kwa na me di mate nyina na GPAT adwuma na wo ho na mo nso betu ne patrom ono ko fa bo na otimi tumu di a ani e besrem ono nso ye ya na matum nto amai because kwa boso kan a omo ni ani agro anu a meta part me ko tota 1.2 ta na me to 70 Ghana e say 1.2 patrom boy adi nti se ko wie chere se ban sana ono ko betu na ye de manto amai a yete wa na e bregu ye ntimi ko bakro no ye ni adwuma bia be ya se ndra adwuma yi ndi esra ban o mie na ni hu embo na no be ya fa bia ne ne kire mu ye sere no ye nhyɛ no we de pa ne kyɛw o ntimi nya bibi mfa o ma na ye so ye adwuma ni timi nsi ye because masa me wo yere ne ma mienu me ba school fees 1001 me nye sekura ntua na nsa me ko fe ni apam no me twa mo ba bia ntwa david adwuma nso me adwuma me ye me fika ka me ba kora mpam no school fees da age se na anu ye ipe eno ye pam ba school fees 1001 me niska me ko fa tua me ntimi ko bokro no enti me sere me pam cho bebre mo amanu du dwam nu amoka bia eye no monka bi mayen me de GPAT na me sram me wa fa ne papa no me na no me sram se yatum na se mutimi atum se enko felinta se ne ntum dia aya na maka ye nso da fo ye nto ye de ye ntum na moyen anya sa dia enye oh no kwanya me anim ni
early last year 2021 na car me use no me pon at least fuel ma to kesia na 12 liters. He say me pon adjuma me to fuel almost 20 liters na me dey adjuma pon. Adjuma kro na me dey ye. Ti me pon adjuma na mete fuel sika a mete car ni says no. Na dem be ko washing bay kura me go horo car no. Ti say the car do washing bay na boys no mo dwane. Because of horo car na wi anti man commission. Me dey fuel increments na ba me mfa so one emmo Ghana ban. Me dey be GPR for. Because if you think ex-president Mahama Mreso no say ye two fuel mu say pe na GPR for akobata ban no ho ye ntimi ento lorry fee unless almost to fuel me 3 times and at 25%. Eno nya logic ye tu mu nne na me kwa me koto no say ya tu mu na me koto de ne ya tu ade no mu no na me ba na be wuka na be adwuma na say me ntimi ntu tie nti ni mu a na ke say adwuma na me adwuma no komachi emfa so ani so adwuma ye nya hwe kora ye nya enti e be sere GPR fo omudam kasa abanti omunyanya atwom na omo ye no my mouth for example be say atofu amu nne na me koto atofu anum na me ba na me amesi me beto lorry fare anum a passenger no be foro car no ombre mu driver no o bre mu aban no but they say atofu na pressure na be good drivers ne so na aban na feel comfortable because GPR phone came my driver for yes sere omo ka aban betie nti omu nyanya atwom na omo ye no omu nyai na omu ni ho ayensu ye ni honom na nsia drivers cars ye call strike early this year hwe de si wa Ghana hanom just a single day hwe ni esi ye mo sha drivers hu hia pa o ye hu hia pa but oman ni mpanifo no oman ni ma no omu hu si ye hu hia me de me nko amadwen a ke yan for your cars nsisi wo just 3 days pe yen starting Monday Tuesday Wednesday na ken yen hwe de be si wo man yim ka Ghana mpanifo be hu say yes commercial drivers no ye hu hia pa nti ye srem GPR fo omu nyanya atwe na omo ye no omu nyai na se tufu amu a omo sentiment to lorry fare num na se to lorry fare num a driver ni ko gbama mesu e se me ko djuma ba me nye sekran ma me yire ni me ma me nye ska nyi chop mani wo fie je da bia na oba ni me mu na kire wo Ni minute 19 nti e bi anisa so deep breath come on okay ade part ene Ghana fo binimo hawa wokomu e wo Ghana mamu sese so foka ye obi abese Ghana yehye ma yehye eno ho komo ana oni Ghana fo binimu ekodi ya wo kire wo adwenkyere efa increment of petrol diesel any transportation fares no eso yenkosam obodon ko ho na ye ne no enkokyere komo papa Ghana fo binimu so akire wo adwe wakoye sofo akoye somafo akoye kyerɛkyerɛ ni wakoye difo den na monso mo ye de afa situation where eba wo Ghana memu ha say no akwese bibia ye tum pure water crack 30 pesos say ni dan kra na increase bi Bible says so man ni ani so adehuna sa o man e bisi basa Ghana mpanifo ne Ghana fo nyina anfa ni die ma asofo oba de so won fa ni die ma asofo ana dia me kan so mo fa ni die ma asofo da bi mesmo bisa asem o mo fa ni die ma asofo me tron ka se won fa ni die ma asofo na ya futuo na me de ma won okay won fa ni die e ma asofo ba wo kan le sasa na akoye se won fa ni die ma asofo se mo won kan se mtufo okay na ko ye peni won kan se mtufo de sa bia na wo ye kra na won kan se mtufo se ye ni ye na nchen so nti ye nya ne sa esa se titibire mu no na ente sa wo titibire mu no na yesu ma yese me ho kire me o man mo aye den no tete na ente sa okay mame tete na Ghana na ye hotoye Ghana na ye waso Ghana na di nti se ya di ani die ma ya sofo a wosere adonfro yakopon che ade ba no e de ani die ma o awurade be sane abehwe ya ma no
na se abanya otiso yi de na yenim so de ni die ma asofo Bible case mo se oman no e de wana no okay e na edimi ni e wana kona de atwe fere no what you say patron dan na me case Isaiah chapter 15 na wo se nyame nsan ye ti ase nso de na so nsi se enti asem ena ye bompa ya de ye pese ye hunu no ye hunu ena ye bi sese adenti ena ye hunu ne sese ye hunu ena o se ye na mumuyo ama ya ni nyame ntem atwe okay enti se woni nyame ntem twe a emu ye de ban ade nyame mpe na wo ye ade a ensese wo fa na wafa ade ensese wudi na wudi wo ye sa de eye nyame asomdwe emba oman no so ebe ma oman be si apene oman be won twetwede efise ni a esesa nka ye no ye nye asofo ya so se so hwe ho yie esa sa wo so ye asofo a ne ne ma nyina na esese wo sofo so wo ye esa ye so ama ye sro nyankopon no wo adom a etumi esane aba wonu se Israel fo wo sufra urade wo tie wo ukoyi wo fi nkwaso ada ne ye ya dan tie ya nkwaso mu sa na chesa wo pa chese wona wodi enim bi no suban bi a emfaka sa na me hu no enema bi wa nsese ye obi be sasa so for dia ba niam na ebi mo ya nti wo ba kana sa okay me ada no be ka chese me wo ba 50 years ni twom kaka awade empo se o pesa o ware ya wanka sampo wo be ma wanka sampo kaka ntre oba ne se me pe wona na wa nka na nte sa o wa wo fo hu ne se wanyini wo tumbe wo do bi asa wale o mo atu anamo o ma kwajo oba awade ne ye na do nshira wo okay mo kwa na mo kwatra papa wa asase na wo twa bi ama o kwabona ahe wona wo yere mondo o papa wo fie ne wo yi bi no de ama na mo ye sisi ana okuko aye bebiri na wo soso uti kuko wo yere no mba ne ate ene ntesa ene o hia na me pa no na ekoro no se ye se ye ne be ware obe na wo fo be hu ne se sisi ana me be na nam no na ode ye funu no ode ba be kire no ene na ekoso ye man zini na ka ho bi anya ne ma nya me pe ase nsu nyina awewe enkra awu no nsu ye kire ya nkrofa de ba kete ko kase be no okay wa mu bi da dabi ebi no nti enna nhira no nyame abobọ kakra na no de akoma nkurasefo awu se nsuo to nkurase kumase nso topa na so akra ha se ni die ma nsuo mpo odo na bebi a nsuo na ma ebie so no o mu dua no nsuo no ta ebie na se nwunu okono de galo no de asabi no de akọ eno no mokọ akọ no hwenkra nsuo ba ku ya de ya mo so mo fra no odo bidin so edo odona ana edebe de nkradin an enkan odona bidin na de what asabi amada dabi ana na ya asabi no eye polluted ayo sana net dabi sana ya mebo nsu dabi ya se no o hwe kolekra o ma se no ya se no ese bra na nkra ya kurase no na se nsuo na no nkrofo no because mekai say in the last year how baby omo ji koleni mo manu hu say koleni aye fine but obehu anche ni week na na hu say omo sanse the baller ene nyama fin sanse be gun nsuo ni na se banisa okay sesi ya make nsuo wasema yenya nsuo no so obi esu na so anka ye na se nsuo ye de we mu ye fefe nam na mu ahu no se apatra na nam no yi ni anka ye betuma se bia no ye de bia no aduane de bia adwale ye tu ball gum ye je ye na de gum wo mu so kopra ni gina biriji no so no yi ne be ma no wo so gum tata obi anka hwe ene ya nkrofo be doctor ga be twama na police ni ache ai ono wo so gum nsuo ma ye no ma be yare no obi anche no then be fam person mo kire yi okay ya ko bia sometime obi adana na me ho na omo yi ekwan na ya se yentua efie bia ntua 2.5 na me se hwese na ye brewa edme bi ni kedi kampo bi ni area ha wow oba ya mebura chesa oforo ka akọ ba bia nso akọ yem ekwan de yenyi kwan na kwan yedi omo nja de omo ye no mo hwese niam abeboa ye na pom din ebe ma ye ho ahare ye no ye no ekurase ya bode wurusi ya kwakọ yo manwuma obi abranti bia so na mpa no afa nsekan owi ama okwa fom owe ne da so aduane wa fom okọ betwa bode aba
what you say enti se wo so obi nye biribi na de oye no nya mfa so obi an mfiri mo wo sisi no wo bɔ na pu wo mia no ese wo gya na wo ya de ebe boy okay yeah that's it say na so wo de wadwo ntre ebedom attention tv eni na hwefo ne na dofo eni na ebusiafo foundation bi ewo ho foundation adofso ya wo twibe okana say so na putukura ne sa putukura mpacho foundation adofso nti na make for University Foundation e dia ma University Foundation oba no so no bia ebi mada no ho efe kokwa akoko ni ho sisi ne ho so odi ne ho asi wo say me Yesu Kristo de ofiri suru baaye ebe wuje ye ne me ne wo mienu nkwana so me University de meeting enti mpacho kakrawa na wo no entuma na wo no sika na wo no mpacho Fabedum University Foundation no so fankoye ayede ema wona woni biaja nkama browa ene awusia me pacho freno awa 054 8302985 054 8302985 and ha ane yede kawadwen ebisi awusia medin ene akosia sparkles medase keep watching Attention TV.